Očekujemo tvrdu tehmu kao što su i ove bile prije ove, protiv Kopru, tako i protiv Olimpiji i protiv Bravo, tako da vidjet ćemo, eto. Gledali smo Muru, analizirali smo, gledali smo utakmicu tu protiv Maribora, tako da bila je odlična utakmica, moram reći odmah, tako da vidjet ćemo sutra šta će da se desi. Pa Mura igra konstantno dobro, Mura je defanzivno jako kvalitetna, mislim da su najmanje golova primili u tom prvenstvu, tako da baziraju se većinom da odbrane svoj gol, a gore naprave dosta toga, dosta problema, imaju odličan napad, tako da i sutra očekujem isto tako neku varijantu povučeniju njihovu, ali sa nekim prehodima gore. To je svaka utakmica nama bitna i svaka 3 boda su nam jako važna. Sad evo izvukli smo se iz te neke krize koje smo bili. Napokon sad svi su došli igrači napokon nazad i svi su zdravi, spremni. To je najbitnije od svega da smo pojačali roster za nastavak dalje. Evo, kad pobjediš 2 utakmice i očekuješ 3. pobjedu, normalno da je šteta što se završava prvenstvo, ali tako tim ritmom nakon priprema treba nastaviti u proljeće i mislim da možemo dobar rezultat napraviti na kraju.